Tarani Thoi Suba Manipur Vidhan Sabha gi ahan ba session gi ngasi humni suba aroiba mifam da chaliba thasi kunthra mathoi da loigadaba senba chahi lisingani kunmathoi kunithoi gi budget estimate gi ahen bo oina sinanaba demand tokiba supplementary demand for grant ki lupa crore lising mapan ama laktrani thoi ayaba pikhiba ado sinabagi sakti pigadaba Manipur appropriation number 1 bill lisingani kunithoi amasung mathang tha April amadagi haugadaba Anobo Senba Sahi, Lissingani Kunitoi Kulumdogi, budget estimate gi, Ahan Batha Mari, Hybidi, April, May, June, Amasung, July, Tagi, Darkar Oiva, Lupa Crore, Lissing Taramatoi, Sama Kunmanga, Lak Mogdramatoi, Lissing Kuntra Humdoi, Sohum Kuntra Humdogi, board on account ki Shampam, Sinabagi Sakti Pigadaba, Manipur appropriation number 2 bill, Lissingani Kunitoi, Nasi Mod Amatoina pass Tokre. Manipur Vidhan Sabha ki speaker, Thokchom Saitabarta Singona Preside Togduna, Nasi Ayupung Taramatoidagi Ponkiba Mipongi, Ahanbe Agenda, da Chief Minister N. Biren Singona, the Manipur Nursing Council Rules, Lissingani Nipan, House the Putokna Tanki. Speaker Thokchom Saitabarta Singona, Makataba Agenda, Oina, calling attention motion Lokaki. Opposition Congress ki, Kamujam Ranjit Singh, Sugunu Kendrana, Southern Angami Public Organization, Sapo, Koba Organization Amana, National Highway 2, Imphal Dimapur Lambida Matam Kaptana Ban Blockade Tokibagi Matanga Chief Minister gi Puning Chingchaladuna calling attention motion adu Tokiban motion adu Potoktangai Mangoinana Keranji Singona Namphagi Watokasi Yam Kuiraba Waroisin Porpang Namdana Lerakibani Loinana House Asidasu Kanakrabani Maramaduna State ki Amadi Miyangi Interesta issue asigi matangda half an hour discussion Punkhai Amagi Khana Nainaba Oina Otokpa Yabra High Speaker ki Puning Chingsanki Speaker T. I. Saitabarta Singona calling attention motion Oina Adumuk Putoknaba Yatang Piki Keranji Singona High Tasi Kunmari Hokiba Songonse Numita Impal the Numikudingi Ayukta Pongwa Pokse Sanalebanga Pongkiba Powda Yumpam Oiraga State ki Amadi Maru Oina border area da labor Miyangi Interesta motion Sipukatpani Sapogi Ban Blockade Namaram Oiraga National Highway Asida Potsai Puba Gari Amadi passenger Gari Kaya Chatok Chachinda Yamna Kudung Tininga Oire Senapati District Manung Chanba Juko Beligi Saruk Ohum Thokpagi Anidi Manipurgini Aduga Amana Nagaland Gini Adubu Nagaland State ki Ngamkhaida Kundariba Angami Singnadi Makoigini Haina Lam Asi Lokshanaba Honatan Laki Keranji Singona Hai Manipurgi Lamdadi Juko Beli Chatnaba Lambi Leitabana Nagaland ki Lam Pauraga Chatpana Lam Asi Makoigini Haina claim to the Lakibani State Government di Lambi Siamkre Kwajolasa da IRB post amsu thamkre hai adubu sapona di Kwajolasa da thamliba IRB post ado lokthu haina demand tawduna chatliba tha sigi kunmathoi kulumdoi phawa ban tawkhibani state government ki positive oibo pakum amata pirakti haiduna matam kaktana ban tawkhre masina maram orga Manipur ki gari kaya Nagaland ki pesima da panduna khudongcha da phibam kaya mayok ngan leiri maram asina All Assam Manipuri Student Association na counter blockade tawrgani haina ngarang lakthokre haina su Keranji Singona phungtoki wedalaiba phibam asi tarai na lobo chungloi maram aduna state government na kari thorang tawri panduna awaba khangduna leiriba gari sing lakthoknaba poram jalabra central government amadi Nagaland government ta khangan khibal leikhabra Makoina Kari Hairaki Hibana Singpa Kangdingi Haina Chief Minister ki Puning Singsanki Mosanadu Pakumda Chief Minister N. Biren Singon Hai Wapamasi Yam sensitive Oiba Pong Sariba issue Omani Juko Bele Sarok Ahum Topagi Ani Manipurgini Haibase boundary mapta Yamna Mayak Siang lady Nagaland ki Southern Angami area Pauduna Juko Bele Setpada Kudong Sadaba Kaya Mayoknaki Haiba Kangi Makoi Dagi Ayaba Lawi P natraga tax kumbasu lawi haibasu khangi handak juko tampak mai chakhibado yamna laibak thibani phajakraba mafam kaya mang takhibani khudakta Union Home Ministry da report tobodagi helicopter ahum tharaktuna mai chakpa adu kanbangam khibani mafam adumak yoksaludrabasu chatuna yangsalure meter chama chani rongi area da hoba phajakraba u kaya makoina yantalaga laukhibagi report su lei haujukti kilometer 15 rom sangba lambi siamba haure changbasu yare area adugi khunjasing luchingbasing mamang chahi gi January 12 da laktuna lambi siamnaba amadi police post
ꯊꯝꯅꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯊꯝꯂꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯎ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA एल दिखो यावना माउ काउंसिल के वारी सानरी तामई केंद्र की MLA मिनिस्टर अवांगबोंग न्यूमाइनसु ई पाव फाउनब होनरी यूनियन होम मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी अमसुंग नागालैंड की चीफ सेक्रेटरी दसु हौखिब युमसा कैसा तांग कुलुमदोइदा आइब चेरोल पीदुना वारुसिन पुरंगनब होनबियु सपोगी बन हंदोकनब इंस्ट्रक्शन पीबियु हाइजखरे गाड़ी सिंग जिरिबाम लंबीदा लाकनबसु खंगनखरे फिबम असिदा करी ओरकदगे हाइबदो कुपना यंगसली स्टेट बाउंडरी की मतंग यननिंगाई लेते हाइनसु चीफ मिनिस्टर फोंदोकी मोशन की मूवर के रंजीत सिंहना हाई ममांगदसु बीजेपी ने लुचिंगबा गवर्नमेंट लेखिबनी इशू असी हाउस कया पुथोखरे हौजिकसु प्रोसेस ता अदुम लेरी यामना हेनमनखरे चपचाना थेंगनबा मथौ ताई चीफ मिनिस्टर ना चपचाना थेंगनगनी हाइना मीडिया दा फोंदोखिबा अदुदी थागली अदुबु थेंगनगनी हाइना सुम लेबसिदी पेंदे इशू असिगी मतंगदा कैबिनेट ना खनदुना वारेप लौखिबा लेब्रा हाइबगी वाफम थमलदुना हौजिक ऑयल पंप पुनमक पेट्रोल नील हाइना थानरे पोचेगी ममलसु खंगेन हेंगलगलगनी फिबम असिदा बाउंडरी कमीशन अमा सेमदुना यंगसनबा सेंटर द तक्सनबगी वारेप हाउस द लौसी हाइना ऑब्जर्वेशन पीखी चीफ मिनिस्टर मखातान हाई स्टेट बाउंडरी की चेने बंदी लेते नागालैंड गवर्नमेंट हायरपसु नते अदुना सपोन हारिबसी मरम चादे सपोना स्टेट अनी की बाउंडरी खंगदना लेरंबा लंबी तौखाइरंबा चिंग काबा चटपसिंग फाजिलगा फुरखिबा फजदबा वाही वता कया सिजनरपा लेखरे हौजिक स्टेट अनी की लेवल दा वारी सानबदा यानरे करिगुंबा यानद्रगना सेंटर ना मेडिएटर ओइरगा वारोसिंग पुरकनबा हाइजनबगी तंजा अदु लोमिनसी हाइकी केरंजी सिंगोना सुमबियंगदुना लेबसी पेंदे अदुना फारबसु फारसी हाइने पीखिबा ऑब्जर्वेशन दा चीफ मिनिस्टर हाई स्टेट की वांगमदा ओइबना हेक्ता खुद थाबा यादबगी तौबनी कॉलिंग अटेंशन मोशन खनबा हेक लोइबगा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंगोना सेनबा चही लिसिंगनी कुमाथोई कुनिथोई की सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट की सेंफम सिजिनबा ngambagi शक्ति पिगदबा मणिपुर एप्रोप्रिएशन नंबर 1 बिल लिसिंगनी कुनिथोई खनदुना अयाबा पिबिनबा पुथोकी अमसुंग हाउस ना मोट अमतोइना अयाबसु पिखी अहेन बसेंफम रुपा करोड़ लिसिंग मापन अमा लाख मुद्रानिथोई लिसिंग तरानिथोई सिजिनबा ngambagi शक्ति पिखिबा असिना तंगाई फदना सैलरी पेमेंट वेज एट द मीन्स एडवांस सिंगी रीपेमेंट पेंशनरी चार्जेस अनोबो प्रोजेक्ट अमदी स्कीम सिंगी एलोकेशन सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम सिंगी मखादा फन चांग वांगना पिबा ngamlagani सप्लीमेंटरी डिमांड ग्रांट लिसिंगनी कुमाथोई कुनिथोई पुथोखिबा मतमदा चीफ मिनिस्टर ना हाखिबदी स्टेट गवर्नमेंट ना तौद्रगसु याबा खरोस की चांग हेंगलकपा थिंगनबा तंगाई फदबा थौरांसिंग लोखले हंथाबा चांग मरु ओइबा अमसुंग अथुबगी ओइबा तौदबा यादबसिंग अदुगी दमक्तदी अहेनबा फंसिंग हाकनी सप्लीमेंटरी ग्रांट की अपुनबा सेंफम असिदा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना रुपा करोड़ लिसिंग अमा चात्रुक मौद्रा मंगा लाख हुमद्रा निपान लिसिंग यांखै हुमदोइनी अदुगा अतई एक्सपेंडिचर गिना रुपा करोड़ लिसिंग तरेट चहुम सुन्ना तरुक लाख तरा हुमदोइ लिसिंग यांखै मापननी मखाताना मथंग था एप्रिल अमदगी हौगदबा अनोबो सेनबा सही लिसिंग अनि कुनिथोई कुलुमदोगी अहानबा था मरी हाइबती एप्रिल लगी जुलाई फावबगी सिनगदबा रुपा करोड़ लिसिंग तरामाथोई चंगमा कुनमंगा लाख मौद्रानिथोई लिसिंग कुंथ्रा तरुक चौम कुंथ्रा हुमदोइगा मरी लेनबा मणिपुर एप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल लिसिंग अनि कुनिथोइसु ngasi चीफ मिनिस्टर ना पुथोखिबगा लोइनना हाउस ना मोट अमतोइना अयाबा पिखि तुंगदा स्पीकर टी आई सेक्रेटरी सिंगोना निमित हुमी चथकिबा सेशन दा मतेंग पांबिखिबा पुनमपु थागतपा फोंदोखि लोइनना अयुक पुंग 13 मिनिट 24 ताबदा अहानबा सेशन मतम कक्तना येथोकले हाइना लौथोक्तुना ngasi सेशन लोइसनखि।